Koliko volite da pevate za beogradsku publiku? Prije svega dobro večer, hvala. Pa, ja ne pjevam sad za beogradsku publiku, ja pjevam dugo godina. Kako gdje, ali to je karijera moja duga da ja nisam neki pjevač da moram priznati da ja nešto tih koncerata puno održavam, ali družim se sa publikom svakako iz Beograda, iz čitavog regiona, tako da to je moj posao i zadovoljstvo svakako. A kada dođete u Beograd, da li postoji neko mesto koje uvek posjetite ili nekog konkretne osobu, prijatelje, šta ne propuštate nikada? Pa vidite, ja imam puno prijatelja i kolega i drugova i saradnika u Srbiji, konkretno u Beogradu, ali kad bi sad nekog pominjao, drugog da ne pomenem, malo je to nezgodno. Tako da stvarno meni je zadovoljstvo. Svi znaju koji se sa mnom druže, koji imaju kontakt sa mnom, znaju da ja nisam osoba koja volim nešto pričati da bi neko čuo, nego jednostavno takav sam, ja govorim istinu i volim doći, osjećam se onoliko koliko vrijedim kad dođem u Srbiju. Pomenuli ste sada to da ne pravate toliko možda koncerte, ali šta vam više prija? Da li nastupi ovako u kafanama ili privatna veselja? Pa dobro, privatna veselja, nisam ja pjevač svadovski, ja sam čovjek koji je napravio karijeru, ali imam osjećaj da mi je to nekako približnije, nekako sam sve u toku, znate, ja tu sam sa publikom, sa ljudima i to je publika koju ja pjevam, ali jednostavno koncert ja držim, ja sam baš ove godine imao nekoliko koncerata koji su baš uspješni, i od Bugarske i od Bosne, nažalost nisam u Srbiji, ali to tek sad radim u planu i to je dobar veliki koncert. Nije problem napraviti koncert, problem je da taj koncert bude nešto što bi ipak trebalo ostaviti neki pečat za nekoga ko se bavi ovim poslom i koga publika voli na taj način koliko ga voli. A koji bi prostor vi prosto volili Beograd? Ja ne bi veliki prostor, ja sam upravo o tom razgovarao i ne bi veliki prostor, mislim da je to Sava centar, pošto je to jedan predivan prostor i ja volim nekakvu blizinu publike, da mogu da komuniciram sa njima. Na koju pesmu beogradska publika najviše reaguje? Da vam pravo kažem, ja to ne znam. Ja to ne znam, puno ima mojih pjesama, da li su one hitovi ili su samo pjesme one koje publika voli, sad vi to odlučite šta sam ja rekao, ali puno ima mojih pjesama koje publika voli i eto, to je meni zadovoljstvo. Dugo godina radim ovaj posao, ja ne mogu nametnuti nekome, mene nema u medijima, ja nisam osoba koja pravim neke skandale pa da bi ja nešto napravio svoju neku popularnost, ne kažem ja ni za moje kolege, Bože sačuvaj, nego jednostavno ja sam u nekom svom svijetu i hvala Bogu i takva mi je karijera u suštini. A zašto ne volite toliko da se družite sa medijima? Šta je razlog negdje? Ne, nikad ja nisam problema imao sa medijima, nikad u životu, nego jednostavno nemam ja menadžere, ja nemam osobe koji bi zvale sve medije da pričam ja nešto. Ja uvijek meni su mediji i novinari uvijek dobro došli, ja nikad nisam imao ni jedan problem sa medijima i meni ne smeta. Što me god pitate, ja ću vam odgovoriti. Da, ali zašto se onda ne pojavljujete češće? Pa nema me kad radim, šta da radim. Evo, došao sam večeras tu i vrlo rado sam se odazvao i uvijek ću se odazvati. Recite nam, koja je vaša pesma nekada vas najbolje opisuje? Da li biste mogli da izdvojite? Ne bi, stvarno ne znam, to je isto teško pitanje, ja imam dosta pjesama, da li ja njih možda doživljavam nekako? To je nešto drugo, ali ja nemam ni jednu pjesmu koju sam ja napisao, nešto baš da bih rekao da to je autobiografska pjesma, ne. Ja sam zadnju moju pjesmu koja se zove Sin snimio iz razloga što, evo prvi put sam i danas dobio mog sina da dođe u Beograd sa mnom i tako mu je lijepo i baš se oduševio. Inače ga ne vodim na moje nastupe, on ide škola i to tako dalje. I ta mi je pjesma nekako, mislim da se izdvojila kad je u pitanju neka privatnost, kad je muzika. Koja vam je donala najviše zadovoljstva? To vas zanima. Pa dobro. Na sve odgovarate. Venčanica bela mora proći s nama preko sela. Dobro. To je ta pjesma koja je najviše donijela uspjeha i karijera je na neki način krenula u tom momentu, u tom periodu i svakako tiraž kakav je bio tad, veliki tiraž bio. Ja sam pročitala u jednom
jednom intervjuu da ste rekli da ne volite toliko da se družite sa svojim kolegama. Kako vam moguće uopšte možda... Ne? Ne znam da li je to je neko, ne, moje riječi to nisu. Moje su riječi samo da se mi ne družimo. A da ja ne volim da se družim, pa nije mislim... Ali onda to znači da ne možete da stignete? Ne ja, nego svakog od mojih kolega upitajte i pitajte u stvari koliko se mi družimo. Ne družimo se mi nešto posebno, znate. Mi se družimo ovako kad se nešto desi, ne daj Bože, pa na koncertima ili negdje neke emisije družimo se, a da mi se nešto kao, ja ne znam kako ovdje, jer ja ne živim u Beogradu, ja sam davno živio u Beogradu, sad sam u Njemačkoj, ali jednostavno ja nemam sad priliku da kolege moje, da se sa njima susrećem sem na nekim nastupima ili na aerodromu ili tako dalje. I nemam ja ništa protiv, ja stvarno nemam nikakav problem ni sa jednim mojim kolegom. A da li to znači da možda nema baš pravi prijateljstva? Pa mislim da ne. To ima, ali... To je moje mišljenje, ali neko sa mnom. Ne, ja stvarno, ja sam iskren, ja nemam, ni sa jednim kolegom nemam problem, niti ću imati, nemam razloga. Ja imam svoj stil, manir, takav sam kao čovjek, Bože moj. Bliži se 8. marta, koliko polažete generalno na takve praznike? Pa dobro, to moraš biti džentlmen u svakom slučaju i da li ja polagao nešto, ali zna se 8. mart. Kad nemaš roditelje, imaš nekoga s kim živiš, ko ti je svakako, meni je najdražiji nekog s kim ja živim i to su stvari koje se moraju... A da li ste možda ispratili, pošto su to neke mlađe generacije, takmičenje za pesmu za Euroviziju? Nisam čuo, momka sam vidio neko večer i jako mi se dopao, poseban je. Malo prije sad da ste pomenuli, htjela sam se vratiti samo na pitanje, verujem da ste kroz svoj posao i dugogodišnju karijeru sretali razne ljude. U kom trenutku vi kažete sad je dosta i nekako te toksične ljude sposobite da udalite od sebe, da prosupujete lošu energiju? Gdje je vaša negdje granica u tom smislu? Znate kako ja se ne dodvoram nikome kad je moj posao u pitanju, jednostavno mislim da meni na nastupe i ne dolaze takvi ljudi. Ali ovakvi su vašeg života lično, van posla? Pa nemam ja ne volim kontakta imati sa tim ljudima, mislim, oni imaju svoj život, imam svoj. Može se desiti pa neko dobacuje, priča, nisam ja baš cvječka, imam ja i jezika, imam i sposobnost da ja odgovorim takvim ljudima, nisam nikad problem imao. Mene pravi ljudi, pravi mangupi, kad moram reći tako, to je baš, svačeš, to je tako. Oni mene cijene i vole, znaju da Šerif Konjević u životu ne zanima ga ko se čime bavi, otkud je, šta je čiji. Znači ja imam svoj posao i volim sve ljude na ovom svijetu. A kako izgleda jedan vaš dan kada ne radite? Pa šta, mislim... Znamo da dosta volite brojiti vreme sa porodicom. Od restorana do restorana, mislim, malo druženja sa nekim mojim prijateljima koji nemaju veze sa ovim mojim poslom, to je to. Malo priroda, šuma, kvadovi, more, malo... Eto tako. Danas je za sve naše, odnosno vaše kolege iz Srbije, a i širom regiona bio dečji dan, znate da je danas bila komemoracija sahrane Saše. Znam, ja sam u toku od početka sve, meni je jako žao, taj čovjek bio moj prijatelj, ja sam ga volio i družili smo se i u Opatiji, nažalost sve to što se izdešavalo, to je Božja volja i ako nešto treba da se desi, ne može se promijeniti. Ja stvarno iskreno saučešće porodici i svim drugovima koji ga doživljavaju onako kako mislim da treba doživljavati jednog velikog gospodina, jednog čovjeka koji je puno pomogao svim ovim. Meni nije niko pomogao, meni je pomogao publika i ta situacija, ali on je svim pjevačima pomogao, ja to znam i ne bi o tome. Oni će to vjerovatno reći, ako su iskreni, to je bio veliki čovjek. Neka mu je laka zemlja i slava mu, kako god ko kaže, ja mogu svakako, ja sam čovjek iz naroda, to je to. Evo, recimo nešto se mi tiče, nešto što mi se kraj, da kažete šta, jel da pripremate neke nove pesme? Pa radim ovih dana malo nešto, neke kavere, to su me na neki način zamolili moji fanovi da neke kavere ponovo odradim, pošto je navala ovih
novokomponovanih pjevača samo rade te kavere i uzimaju i bez pitanja, ali Bože moj, neka. Kako to komentarišete? Pa nikako, mislim, to je meni bez veze. Mislim, stvarno praviš karijeru na nekome, to je isto kao da, mislim, ja sam to sve platio. Ne ja, nego svi mi. A koji ste kavera profitira? Da li ti autori, vi kao izvođač? Ne, možda autor je nešto, sve to nije bitno. Samo profitira onaj koji je snimio, taj pjevač. Jer kako bi se drugčije čulo za njega ako ne snimi kavere, jednostavno to je za njega nešto, ono što kažu, kec na 10. Ali možda i ta pesma postane... Ne može, ona je već postala. On ne bi snimio ono što nije postalo hit. Pa nek snimi neku moju staru pjesmu, još Šabanovu prije, što je, nek to snimi, neće.